biya kamal Nuer online TV kajan gwasim bana Läär bana jaling challa de ne ki shaja tanyina ci kuma sa Sudan eladno ba Unified Force ba jelaslet ka kwiko shayu titel wa cha ka jegan tama angut kan kono ray Läär kan me gore jejin bi subscribe ki bi jenwa kan de kokien ko buraja dana chalat ka kwi Unified Force eliep ka South Sudan isne dial ko de jelaslet de right de reling do ba dien chalat ka jammo ki do ba dien ba to ko jammo de yerun palpin bana rwani tu ngwana lung ka kwi de Unified Force ndana chala do cha yu ka kamrar ka kwi ko de ka laslet ka kwi security ka bana rwani ken bana kaling wana kala dana ban linga jan gwasame shikuma South Sudan Council Minister ka shenga de ka jok shi ka yu tibillion de laslet ko ba de ni ten shali Unified Force laslet and Unified Force and ba laslet e boneniam kan yu tibillion diok dollar sha kangun gwas en chinas wo matkel ka queer minister ke peace building ala shi cabinet ni kana peace builders ke minister and let ka kimala ni Stephen Parkol shikejek en gwas mo cha yo to cha shugor ba kangun shala ram kel ala Läär ke roi ni kuma lat ni Michael Makwel weseno shi queer uni ke finance kana planning cha ga jogo bia yo to top ko ba Unified Force laslet en labon en yam e cha ngej batin diatin gor ken ke ka wodien let baka jakarong chala de no bano cha yu tibillion diok widien million to kurbakel widien yu tijen baro wide kel million ka yu ti kine to kudang diech widien ke kine jen badak wide badak ka yu to kor South Sudanese spawn te widien chala do ken yu ti ken yuten kon tin banas tin ngot wa ka mingesh ka ba ka laslet ka jeb ka kan yu ke budget den changun ka kwide ni tin ngot tek tin te gwas ngicha chala da makwelo so na mo e budget mo bala let ka kwiden en Unified Force e chala laslet ka ron kin daru yan daru ro chala do te ka nas tungwan ti cha kan wi na ti gore wi ka South Sudan jen dan balin ka jen gwasme shukuma nas tin larno ke kin ti jen ngwani de bangwan wudien ne ti kur diech jen madde ne diare wich ka South Sudan tela Unified Force chalat gwasme chana ti chop ke kinde jandaru de kel ti cha kamrar ke cha graduate ka Central Equatoria cha ga graduate ka cha nas ko ken ti cha graduate ba ti chop ke kin wal jok ir kurbakel ti cha kamrar ke graduate ka Greater Bargazal ka cha nas ko ken ba cha graduate ba ti chop ke kin bangwan wi ku dang dok te ko ken te cha kamrar ke cha graduate ka panal state ba tekten chalat bando cha nas ko ken te chop ke kor jenan dis las rejbo ke Eastern Equatoria state kana te chop ke kin daro ke Unified Force cha kamrar ba ke cha graduate ke Western Equatoria ke jaron kin daro jendaro wi daro ken bor cha nas ko ken ba te la Unified Force ba cha graduate te chop ke kis wide kudang baro wide kel chala bano re wike unity state chanas ti kiznit graduate ke kamratin ti ko ka pegdien kane to kane ti sha graduate ke unity do no ko ka pegdien o pegdien adi ke de pegadana sha graduate ke Unified Force ke wa ko ka jem cha jangech kuma South Sudan kala dan tikan lat kajem kema de cha tan ka ron kin dara wi de badaga me chala no ba kuma men shwale unity government ba nas ti shop ke kin ti jan badag wi de dok Unified Force ba ka graduate ka ba ka laslet rewe ka South Sudan wi ni dial ka kwi ganki ka kwi security ka kamen gor keno ba laslet ko security e midire long chala do kene to shop ke kin jan badagu jogo de kalaslet ko de kuma men shal ke unity government de jelaslet ko de maldere ben re wech ka South Sudan na me jele dan de yen nga jan gwasame la lere me lere gwa ka ko de mal de je implement ki de jelaslet ke me chala ne ko ron kin daru de ro ngai ko nen go cha mal cha jatan ka gwase dan ka ngoda kan ka lalet kwala lim ni jako to de Unified Force de deploy ke de jelaslet ko de mal ke security de chum gwadde la insecurity ka South Sudan je na dan na kuma ko telegwas milas ke de tin ko de ne te kontin lat ke te jeg de ka gangaje ente ma chalat kuma South Sudan o cha Unified Force cha yo ko cha ga jek ba je kulaslet telembilong wo jor katin kontin gorke
be mal be shoben bina show ka election ke ka kwengwene kamal namo aje Läär dan inshallah kuma sa Sudan mi jirama jidit be goro jin be subscribe ke be nyagwane ko ken ka goro jin ba bi notification bi twain ko bi lare ko ken content ba no thoknath na bi ka chwalinge kamal ngwasame agwadu ko bi nyakane ko ken bye bye